از تفیق صفو عراق سوادی می از امریم 55 مثلا ام ببیجن با جباب و کال خدا ام دبی گندی دانه شغلی براجر دبی شغلی و اگه چقا سال ام لورن ام سال 12 می خودی آبی کرنگی و تا زمانی ویته بهاری ایلک بهاری ام رادکن حتانی بهار قرد دبی قد دبي يدي دبي ام جار دبي كرتال ام يدي ترد كني قا يدي حيوان شواد خو بيا زعمتي وي بر حياني ام رادكن حياه شليه دا بعرض كفري عرضي وي انكي سرت زور ام ببي حسابي ام رادكن بحسب تجار هم دفروش تجار تونه بيجي يعني ايدي كيم بوي كنري يعني تجار بري ابو انا تجار تونه تجار ايدي جورتي رابونه دشينين بازار يا دياربكر يا سيرگي بكليا دفروشن كليا جي ارتق ايدي يعني ناب بكليا ايدي خيرتي تونهي مثلا جيلما يعني ام بي دايكي ما دهرن كرنگا دربيه تجي بي چاي كمن حياه باري يا 20 كيلو 30 كيلو سري مريا بين يا نين اوجي يعني حقي ريدر حقي ام بي دد بوسي دار حتى دارت حقي قومسوني فلان بيبان جي دار تشتي داس ماذا ناميني يعني اور بوي حسابي ام دوام دكن اجباب وكاله خدايي دايما دوغاله بالرحمه خدي شندبي توبراغ خدي داي يعني سال 12 مي خدي ديرا خدايي او تشر شندبي زماني بيتي ilk باري ام رادكن انكي زعمتي وياي يعني ام تينن ام بفروش ام تینن دکلینن ام دیلن بویز بستانه ام چه دکن ام داون بوزدارابیا دوندرجیا دمینی حتانی سالیج دمینی تشبینای خرا نابه میوانی مته ام ددنیه yani خوش وقت تازه ایروی مینا ام دکلین سالا وی قدیجی وقت ایروی yani و sadece و جعریوی ام دبین ج میاوی ج درد کبه او جعریا ام جرد به جعریا و میاوی تاتان دب بنیشت و دب بنیشت برید و بنیشت قانکی بنیشت حقیقی دوغال بنیشت وی دوغالایی وی بنیشتی به مثلا دعوت ناو شیر حیوان دکرن دو پنیر بچک دعوت یه یا پنیر دگرت ها veya mesela yani hoş yani mesela karşıya ne hoşya illa bitki yani illa iyi doğal ne gübreyi ne ilacı ne embibi mesela yani ne toprağa kirli evdayı şey yani temiz. و دگری 4 ساله هایی
دگری 4 ساله هی تجاری جورتی رابو یعنی بری و آواچیا توف کرنگ بو کرنگی خو پر بو ملت herkes ذاتی خو پی خودی دکر گشما خو پی دکر یعنی آنایی رو خلچه حسنی درکتی بری خلچه دار بو و 20 سال خلچه حسنی درکتی روب رو کرنگ جورتی رابوی کرنگ نمایی یعنی کرنگی دی پر سسته تجار دهاتن مثلا قونیه ام بی دهاتن جه yani em bibêje Manîsayê hek ji kî derê ji Edenê ji Entabê yani dihatin vê derê milletê topê ev dikir li gund dikana bar dikir diçû hamur qapûsî derbas heta diçû derve jî yani negil li Tirkiye tenê diçû derve jî yani îro nemayî îro ticarana tune yani kereng bixwe jî nemayî û ticar jî yani êdî nayên sadece derê beqala derê Sêregê Diyarbekir derê beqala li ser kilo 5 milyona 7 milyona didin tabii ew jî dibe kilo 20 milyon 30 milyonî didin dest me 5 milyon 4 milyon 3 milyonê ama weta derê cem beqala zêde didin ew ji xwe re dibin çawa dikin nizanim yani didin ew zêde didin cem me pirkê me yani ji me pirkên digirin kilo 3 milyon 4 milyon 5 milyon zêde nagirin ticarî nemane yani kereng jî ortê rawî tabii kereng jî qediyayî û qîmeta wî demek nema demek qîmet nema مزنی ما مثلا ما کار بخشر جای ذکر او شیلاف آوی پنیر تیدا او شیر دو پنیر شیلاف تیدا او شیلاف آوی درد خستن تبه ولده گیبی تبوی پنیری بی عش دکرن و آوا وی کرنگی جاری آوی او جی مجرد بی جاری او جی تبه ذکر تمام یلی هفت خد دا بروی تر تمیز ما یا خوبوی حسابی چه ذکرن ما یا دوغال شیلاف کار و برخ و پنیر اندر شیلاف او شیری اندر شیلاف دا دبو پنیر ويا تف ويا ذكر وتف ابتدا بري عش ذكر وركينا دامله يعني ام بي كيفشي كي خوارني برا نفس ساتلك شير ددا او شيرا وركيا دمياد و بنير ابوي حسابي ما دوام كر حتى يرو مثلا 15 سالك 20 ساله يرو و ميا نه دركتي دبن زوا ميا كوين زوا كدري او ميا بخوجي جي حيلي ميا قشطان بكيمياء ساله بتون يعني تشتينو اكيد تمام iyi kimyasalı doğal namayı ana vay şilaf meçe kiri malet xwazem bin tu bibînî şilaf ayı meçe kiri em dikî salwî meyê çekin penêrê xwe malê biya çekin veya sadece rahmet dixwaze baliyê rehma Xwedê baran tune be ew jî dimînî yani pir gelişmê nabe çê nabe yani ana îro me var rakirî vay 20 roj dicar rabe baran ebe ew ê car rabe eyn car wekî viya bibe em ê car rakin yani va yani em carê radike ew cara tenê nini yani em bê me rakir qediyan nini va car şin dibe ew ê bi kokê ve hew qas koka wî zêde rabe wa şin nabe ê koka wî awekê rabe و دیرنگ من جار دبی عین با کرنگا ام جار را دکم مه حیا مهک دشیندا می جار راکن 20 رو دشیندا می جار راکن یعنی رحمه خدای ابه کرنگ حیتانی مارده حیا سونا نیسانی ام کرنگ را دکن حیا سونا نیسانی یعنی کرنگ تام کی خوش یعنی رب عالم دایی پر برکتی و پر جی خوش یعنی انسان را محقق yani faydalı
Çünkü ne faydalı bir havka sale gel dünya şeyin bu hati şuyu kavmati şuyu herkes bir kerengi radıkta koy. Faydalı yani illa faydalı. Be fayda tiştikra bir alemi yaratmış ne kadar zaten.